nam na make ka machine treatment wo massage kama laboratory test ahojo ya ko anyina ni ni ase Charles kana ka ho emema ne ma ya de ahodo bia ye to ase na wo mo ye adwuma won so wo ye twe no mo papa na say na wo chacha ho anya de obesene ho the way won beka sa ho dada wo Erade nhyira senior man so mo so mo raw Doctor Yusuf Asalefu na manager Daniel enti obi an ko 21st o adwuma mo ye ho no mo ye mfa ni agoro wo kwa ho beto enti wo madam ma ene na metia say mate ya da say ebusia ene ye nche ho ye bekọ ye nim na yakoye case number 1 so be me bia ba betina say na ebusia sem ode nam no edisa wo peja na petakra eyi wasum efise mami mi sawo so ye bema na ye de akwada bi be hye wo kon se wo ba no na finhye apiachi wo se me koye nhwema wo se nya me ba no ebusuan so ne wo twe e wo kwan bi se na mla nsem ampa chonka be ye dai enne bema ebi atena se ye bema ono ankasa abonidin me da fon pacho me mo akwaba safo me pacho muncha ni tini free suma me wate monye bibia kama emfa emma me na minister wa ha mo me ha se na monye microphone ye emfa emma no emma me na bibia so enko ye ma me ma bitu pacho bo me microphone why na wa address e bi manyi bibi dan ko mo manyi free ho emfa emma me abusia Facebook phone da ma ye na wono mu ase oba pa Christy ma bla na na kwoko ma grolia wo mo keka ho ni nyina bresem ne asa me ma mo shout ache enne me de mu nyina mo de ebe emma mo be ma pa cho me mo akwaba ye na mami pa cho ho na mo ti sei na me ado boko na won onyankopon kraye na odi di sei je from ose kwame oh okay pa cho free hin e bae if we intribo ma yentie wawie ansa na no ye bebisaw okwa asori okọ kremo anase o de also na pacho man bi fa bible ne man sesi amame a asem na obeka ne ye penokrant no som na ka we di mechi me ka se me na wabo odin ahye ho me o se kwa me e ja tresem no kosoro mame me shabo se bra ma ba Sompa Nkomo sui Brahma Sompa Nkomo sui de me beka nyina no eye no kretrodo kontomponim ti Erade boa me amen osai mayentie wawie wona wo de wasam na mo se atiefo ne ahwefo ene abedwafo ene producers nyina ya wo hasenum ne yentie wasam bi ma na obi eya de usika ya dwananka eya de ba asem ene emene wo awadwa beto ayeni na awie de boko enso nye boko sa me hu abaya bi na papa ebe ha dan edu se papa no ko ne krase okay nti abusianfo nyina ya so mo ko e na abaya no be kra me so abaya be kra me de nya de obebe ha biem nti min ko pe ba ko ni na ko pe ba ko di o se ya dai abaya be sran so mo ko o me krase na obe kra me o so obi be han wo dan o papa no be han dan no wo so obi be han wo dan nti nipa ne ba ne me dan no be han yo ka wasem ne ye ne enti ase ye na me ye papa bi adwuma okay na danfo na o ma me pe dan no ma no okay ti papa ne ba ye no o sa ye se wo ko ne kura se na nka no man de o matena kumase ha na de obe han dan ne mum okay na no man matena kumase ha okay se de o betimi ne man betimi a setena no ayi kakra se o be ko kura se wona okay na nyemo no papa no ko ye wa ama ena maama ne yesa ne o sesa no mani nyina ato a omo e we kura na se nti abaya na bes kra me se okọ papa ho no no ena ho no se okọ die enya ade obeba bi nti menene da ba ko wona udi ni ba ko na okọ na o mabiem na udi ni ba ko na se udi ni ba ko sai den na wo mpana no ne dada na me ba cho da bi enya me mpana na ne papa no ne obetena no na asetena no mu eye woni ne afa ayonko ana
No, okay. Na akwala no. Eso pe masem. Okay. Papa ndie obai wa nche no koy. Na akwala na di mfie best that time no. 18 years to 19 years. And was wo ko nti wo pe wa asem nti wo di ne ba ko na de akra no. Na akodi ye. Oh, okay. My entio. Nti okoye no. Na me ndi nkomo. Ne bosumi mu se ne bosumi akwantu na aba na asem mai. Okacha me sa aba. Ana me hu abaya bi na me so ne kekan a me ne tenaye. Ti me ne tenaye no bosumi na yachi. Ana obi frɛ me omukrum ho se afie sisi wonyem na wone wonanyem nzo wone menyem me bi bosome na so en busa wo se no period bibia aba nti e den na wo sa ne menyem nti maame no afa oba no ene ne bae me ba chan e de betu manim ena me feel out me tini fie no so no ka yem se me po me mpe se meji fi makodi bi se nyem mia me ka hia no mo ntiase me ba chan Udi ba ko pe kra ye na nya ompena no okoye ne bosome so ye no bisa ne se ne bosome no aba e na o se bibia aba nti edi sen ansa na o mo frɛ waka cha o se wafa ye funu bosome nan e ko bosome num okay eno mo frɛ me sa abaya na fafu am se nyamia tom de betu manim ya gitu se ya de nyinsen ti me da ha na me so da na papa bi abase akora no ye ne ba ode body eduro nan me ne body eduro miensa ene ba e se de na akora no ye oba amentiase no se akwala abai abaya na wanyim no ba no eye ne ba abotofo na oda ye funu ma ye nya nwo no obi waso da ya ma obi abai na dia dia kira o se ye ne ba no nti oba abeje no okay na se ne sa de mentiase ene o se ne menyi ne number ena me je number no ene din no nti oba no ba na me de chense sa number we wa ba mo se akora no ye ne ba e woda ye nim tu kai number no e troy ibo pitiri me tro number no ena me tro din ni kan ho wow na me de number no tro abaya no me wura de ma ba me ba no address number na free so also kora wasa o ma loto abo se wutimi obi timi ba so da ya ma wutimi kai e ma ni nyina dito wa bla wani ate na ban na ade kire no no so o se delete ye address number na free so nti free ho no aye me tiri me kresen se akora nde nya me ba no na sata na me sentiment me anko e di na sata mo so kram se na ma tense mo se South Africa na no mo ye bi nti didi ma me an se akora de nya me ba ni ye basa kasa me koya me rese o wa hwe na wadu se me se afi na kana e be kesi o nti na nsen be 3 years muni o ha u fraju me baba no akofo bi ade o se me fro akofro otimi fro dan nyina akora na oba na be ma otimi kwafro edan otimi fro bi dan onya hwie sen sata no 12 years 12 years na otimi fro bi dan ya okoye dai okobon nchense so ana ko bi ade na ada wona wo ye kromfo ana wa fro bi dan pe because about 12 years akwara afi no wo ba na wo fro dan de sa akwara nse oni osose me fro bi dan da me fro dan na e bia mesi me mesi adwuma na me koya adwuma na ba wo ye mesi ni na akwara no ose okon bi so masa okay my entio ndi ebu a ba na ya chechero ni boduam na so no ade we de mentiase na me frɛ maame na se maame de e kono anu odin nti akora no be fa no nyesa mekwa akɔ yedi ni na wa conference call from maame na me no ma o me yem nyina edidi nkoma na me sa na tede ani me inform nkoma na maame ba ko nkɔkɔ akuase na mtam ne kɔye bosumi bia yakɔ na me tua 2 million bo ne bosumi bia me tua 2 million eduru me bi kakra na adwuma ho ayɛ den na bi nkɔ na maame ne tam ne ba ase akora no ka asema ontie no na okaso de me ko se for me ko wache kora tim hu ano papa bi me wa 12 years no this is wanya 14 years ko nya 2 years ho no okay me wa no amene dem bae amene ka shem se o titinsem bi na wontimi hu se abaya na ye ne ba ntimi nse bi ye di ne ndi amenye ne ntem na me hu je bisi
and I'm saying the osi ayo me koye ma me be na kan ya abaya na nkasa ya friend sen friend adwoesi ne ma me nua okay no so koye DNA na ye ne ntem me nya ntem what tinsem bi oba no ye na busuani nti wontimi nkan kase koye DNA no so na akwara na nya me ba wakwa koye DNA me ba cha enti wo fa akwada no eho den na kwa na no akwara ne nyina na koye na mo koye DNA ya se den anya me ba no akwada ne nya wo ba akwara na nya me ba ene wo hwe na dru sen 14 years odi sen ya de ne bra wo na wo odi mfie 9 ya de ne bra me se mfie du wo hwe no 10 years o sans me anam hwe no me anam to ne din oh okay aya de na ababawa na ne ho afefefe no me hu na cha dan sasa na ni ne ho adane ana ne ho adane oba betena se mpacho man ba bi ntina mami papa mami enti aja se wo koye DNA no yesi akwada na nya wo ba yesi anya me ba no ena DNA esi ena me frɛ busuafo no se akwada na nya me ba me kwa akwada no me frɛ ne maame no bɔ na mane ne maame adwoesi nana no ne nana pa no ya frɛ ne sen anti ama okay me frɛ no bɔ na mane no mde omo se omo ntimi nko omo kwa na ase de omo na ye susu bi ejagum omo de akra na e wofa number maame me friend no wofa no aka chem se ade na ma hwa akra na free ahyase na afra akra na nya 14 years me koye se nya me ba no msa minim se nya me ba nti na me kwa akoye eno wese wode ni wona na be ma number maame me friend na be ma hwa ana koye ti me friend di ne fo no se me ba be di na busiani bia nka me ho ede na me ya ebetimi ama omo agi atum no so yo de ya de kokot we de ko radio so ho no na me se ya ni me ba ba yi na me koye ntimi koye na enye mba ka che busiani fo na papa na se esenke kokot ansa no hu se ni me ka na ye no kra papa no adwoesi papa no ese je se kokot ansa de kokot ansa okay jema se o me ni problem o de kokot anasa o de ko radio so ka ma bo na kwara ne ho bia o me twa mam assassin de na se o me fa no free me nye hwe free o mo but nya na ke ka ko no na so o mta so mo de mra bam okay me sa bo adresin e ma me pani na mane me bo na mane so a ene akwara ye beje na be se ne din nyina nti se ye nkrata atoso ne ma me pani na ono ka se koye DNA no tete nsem bi no eno ono ana se twa ne ho se so koye krata atoso dia krata akwara be se ne din e medru bi me ma sa aka se okay akwara na e me ba no nti se ye nkrata atoso okay no mo sa akwara ne din nti mi ti wa na se ntine ensin mitrim ana mane madam fo bi so nti wana masana me no number wa hasi nti o de bahase no na ya hwe aka bia ma yo mate enti ba o de ba ni nyina ne se yenya dan poti say no mo so mbe sa kwa ni din gise me nkrata aseso na menti ya se me de bibia chesen kam me fan free na so aso mo twom ho se e be nkrata atoso mbe se mbum kwase nti krata no sika na okotu o mo se je se o na asa aboka ekoye ana asa ne sen se je se ye nkrata atoso yo mo ka kire me a enti o mabu kwase asa se wanka saudi usika esa akoye nkrata ne de asa o sa aboka mbre no bi okay nti mo bu kwase a papa na ka kire me se je se November no kra so ba Indian sa no wa be sa be fa no a November de sa India wi aka ayipe nti o de abahase no se o mabu kwase enti no o pese o ya dai me ka ma bono o mun me ka ma 10 years na o de ahwe no nyina no okay na wasese hu ne body scale was o mutua ndu okay kosese ya ba e baby Saudi o pese wo mu etua ma no na waboya mane na ye ne wo mu so ahwe de e be ye medafo awon fefili mi ni afefe abena na so ho aye fa blue sisi se me so yusiensia bacho se ne no idea show na chane na ma fa bia nche na bibia asem no mi no ye kala se adekura na un se metwime ni wo de na cha na de abetrent wa ho ofe no ntimi emfa ntoto me de no wo de no ho aye wo de na efe chen me I admit natural beauty de bacho ntimi fa nka we se na wadi ma kwa ho achi ana ohini da bi me ho ye oh ye oh
Yam fa camera ne nkɔ ne form kakra ne Oh, me okay. Asa bet no so ubetimi asɔre. Oh, mean sorry. Me hu bet na ba soro dodo. Bet na first part the ball yam ba sa the abo no fo ase dodo. Oh, me sister Jambo on. Oh, why efe? Why efe? Aya de. Oh ya pa. Oh, me hu ye. Sima du de fa boy nkomo time aso ye Mate time aso ye boko. No be na wa chia na ya wo nyedo ma akofa we aba. Ye nkɔ ye ni. Ahafo ne ye tiefo ye mo bibia aha e mo bibia akɔ aba e de ba Sompa TV so anase Sompa FM so. Abusuafo bre so say na time ye tena se say dia pomudin komo no a e na ye de ebre wo. No kwasem ni say na ye hwe nuane a ye die ye nsu a ye nom frama ye homi nyina bobode yade ebre ni padua ne say nti e na time Herbal Center for ya je adwa wa ha ye no bedi nkomo afa ya pomudin ho papa na no kwasem ni say empani wakasa bi omo kasa ama me ne wansere ni nyina eye yade eye no kre no kwasem ni say yade ha wa na no nua mpoti wodi nkomo wa wutimu sasema wo kan ede na eso so esan yade nti na o ntimi enya ne ho hye time Herbal Center for ye wa ha yadi enura kuku da mienu aba wonya ye enura bi na wono ma ebeboa wo ebesiesie oni padua no ede amount na no kwasem ni se ka se time Herbal Center ye ni dwuma kwa ye de hahama ye di nubina ye di nunsini ye keka bom ede di dwuma eno na doctor keka hahama ni nubina bobom ede time Herbal Mixture ba time Herbal Mixture de ye tena se ye ka kire wo se eye malaria duro tatashe ewie se wo hwe me ana otie me malaria bo awura ni padua nim eja wutipaye eja wawo eja wabofono eja wa hohye wonu mu atu wuntumi ne di wonante kakra bia wabre wo ya adwuma kakra bia wabre wo kwa kete so wuntumi na wada bro so adon hwe ba ko mienu wani ate wo ba simi nsabu wuntumi makra ana ba bro so adako na mienu na etwa sansunsuaso we nyina eye malaria sunsuaso a wodi bre ni padua eduro ni ye time eye time wonya binu ma wodi bre ebe yi yade ni nyina afri ho de amawo ye the time Herbal Mixture ne capsules ye de aba and kwasem ni time Herbal Mixture ne capsules there e dro nwanwaso a time Herbal Center for the aba dro ni bowra ni padua mu a esiesie ye nkomo ne de ma ye papa ye ndu penye na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop bebia ukwa wo benya bi ato ye number e 0244 41 76 0244 41 76 me do for pa afie enu achi ni ye nu pai wo panido so pom etu akoton a wo so ame half ani kirem e wo Herbal pharmacy anase me Herbal wo mo asafomfo mo ni kirem e wo dufie Herbal dudu bi a wo pen onsa ebetumi aka mayeni komoto emfa time Herbal Mixture anase ne capsules ehum no kwasem ni se me do for pa medical ka kire say ye time Herbal Center for the ye de hahama nubina nu nsini ene yedidi edwuma esan so obo ade kura kan se ye ni duana ba fa hahan ne nsa yade eno ne ye ginesie pa eno nti ye duro bi a ye de badwaso bia no esan se ye hahama nubina nti no ya na ano eden pa no kwasem ni se de time Herbal Mixture ba ye acheye eno na mountain so hye ni padu aduro no bisa wonom se malaria duro ben pa ana papa ben pa na de bre etu malaria so bia be ka cho se aduro ne de eye time eye time ni senti ne ya sa keka hahama ni nubina bobom ede time Herbal Mixture ne capsules ye de aba na time Herbal Mixture ne capsules no eye aduro se ebowra woni padua mu a dwuma wodi nyina ne se ye immune system no na wosiesie ede ma ye esanse ni padua wo ho ye immune system ne boni padua no ban wo mo ni padua ne bambofo ne senti ne ye fro mo se enkomoa so ati aseda ne da no mo ko ebo ni padua no enu nti se wo ho na se immune system ahode ne ba fom a afubon se yade na ahyase na edi usu afrisane ubon se koto sisi yade atwam a waje ubon se koto dwem na ehwehwew obisia na mani su birimi tipaye atwam a waje yefunu yade atwam a waje ensawansawa yenum nyina kire wo se immune system na ahode ne aba fom enu nti aduru betumi aboa akanya wo mo abustu wo mo no eye time Herbal Mixture anase ne capsules wunya ye dure bottle baako ana bottle mienu na wo hya sese ono no ma ebebu asiesie wo nkomo ne yie pa ebasa ebeginagina so kama na da bia ye tena sese ye ka kira wo se ye duro no wonom dia na je se wo si ban aboban ewo ni padua no mafiri yade ahodo nyina ho na wo se tu yade kra nso asan so de ahyeda dure doctor waye ne se wo yari o wo nyari onum bi obi wo ha wo hwe me ana otie me wo se ye
asem oba pe kan die me yare da aduro so na me de manum aduro yi bi eyampa wobetumi anum bi ma me wonum ye duro time Herbal mixture no ewia waduro no woda so no betumi dia ka nipadua no ema yare sa eba ntentem ema fa hodie eba ntentem no kwasem ni se onum tuni bi bonyom wo se yade wo hoi eya se sika wo ho na wo yade a ebede na wanya ni gie adwuma wo ho na wo yade a ebede na watumi aye the same na time Herbal center for yate Sompa TV so hye wonkran na ye ka kire wo se yade bi abowra wo nipaduam a etiti nipadua no ama wasori wodua so no emepacho enko no aduro bowram e pharmacy shop herbal shop chemical shop okwa wo so per time Herbal mixture anase ne capsules eyedu papa se wonya binom a edi brebe siesie wo nipadua na boost immune system ana esiesie nkomo anama wo no na yare bi wo nipadua mu no edro ne de bre na oyi ni nyina ede afri ho no mo no kwasem ni se yenure yanum ni mienu nso emmom hyane nso ma me pa enu nti se time Herbal mixture enu na wo betumi anomo a wabɔ modern na wakoto se nso se ne capsules na wo betumi a wabɔ modern na wakwakoje na se de aduro ni nso bo wura nipadua mu a eye adwuma ententem no sa na topa ye ni bo wura nipadua mu a enu nso eye adwuma ententem aduro ni ye time Herbal mixture anase ne capsules me do for pa wo hwe wo TV ni so a ye duro ni da ho fefefe ye number guase etwagu kama na so san fa paper ne pen me bobo e di amount ebrani adaje be mo wa frɛ doctor no e wo 0244 41 76 69 0244 41 76 69 me do for pa wo yo ba na o hwe me anase o tie me a se bronya no ye di enu amu na ye wei ye di bronya no enu nti wo ba papa ye dro yi bi na fesiesie wo ho pedro ni bi na fesiesie ahemfie ho no kwasem ni se ma bebre ahemfie ho no eya na yade anase niam nketenkete enhye da enkoye e wo ho no mo niam enkoye ni bi ye se ensuo oba wo ho abon se ensuo na firi ahemfie ho na eba dede ye betena sese ye ka kire wo se ensuo ta gugu pa no a ema ahemfie ho kwan ni ebie eba sa wo ni wukunu edi mpamu agora ana no kanchima kora edi mpamu agora ema dede kakra ebe kire obo wa no de kohye empa no kwasem ni se enye mpasem time Herbal mixture ne capsules woba pa wonya binom a ensu bia beta himfi ho no ni nyina ebetwe afri ho sensansan begu ba shop rekesen wa hem oto ase woba bi sinsa wansawa no egu meto ase amanchese minti mi hye ni kaketwa wo fie mpo enkyere se bi mikunu wonya ye dro binom a ensanyini bia ebefri ho no mo enu achikura se pampan bone na etete wo woba bi simanu mi ho se me ba wo ba esanse pampan bone adokro mi ama minimi kuru bo wura dem kura no a na besen fem anase ya na mani ewo mitrim time Herbal mixture anase ne capsules eye dro nwanwaso esan ya du papa esiesie ema ya himfie edemaye eboa ema ya himfie ho ekonkan bibia ehye ededa na kwan mu kama aniti numaduro ni bi nya fasiesie ho na bronya eba ne sa de odofo nka bi nkyere woda de wonya ma woda no eno obeye ede ama wo edro ni ye time Herbal mixture anase ne capsules na no achikura no woba meso wuni atenka no so hu eno ye kan ya na o mumpe atenka no ehia eno nti woba so watenka wo fom atenka no ntimi enyina so ma woni be medi mpamu agro da ho setim kaja mesro kopaye duro time Herbal mixture no na ebeboa ma atenka na kosoro eba ne sabo nso no dofo di mpamu agro ubo se style bi edi ma no utumi bu nkotojo utumi gina utumi dai ya ne ade na wo bu mfumpa wo mpam sa time Herbal mixture anase ne capsules sa ne kan forma bema dema bia wo hwe me hwe hokra utie me time Herbal mixture beboa no kwasem ni se bema se obema mu keka wo emu ehhehwe bema bi si medwonso a na mete sa ya wo no bema bi si ya na nsuo agibum na begum boxem medwonso wi na moja de akire anampo se me bema no eya na efon mi ametimu se bema no so eche no kwasem ni se ma ne yepedie mu odu ntimi srew se obema no efon na eso eche de a time Herbal mixture ne capsules no ne betimi aboawo ebeboa ma bibia akonkan ede amount me so ye nu penye na ewo pharmacy shop herbal shop chemical shop bebia okwa obenya bi ato bema me srew no obabo radem a utia break so ana to form anampo se go no untumi nhye ne yie me so kope time Herbal mixture na no nom na ebeboa papa boost immune system ediama wo no yare bia wo obem no na edro ne de bre na oyi ne ho abusua ebre no ayebe empanin se anoma wo chadua so a
wojebo me pese ye beto bo abo me ne senti me sore so je number no for Dr. Penino na de how de tete wo chirem e kire no number no ye 0244 41 76 69 0244 41 76 69 by that time no TIME ya cry a na na say ata no me da bu fumpa e no ne why ade fumpa go bu ne mpaso wajwani so eye nyina ka ho bi ma ye na time Herbal mixture for ase obaya na obaya na mama Felicia o free stress so ma do fie ma me ne mabusia nya mechia mo no free ba obibi ni tachi ko ase mechia no why o se ma fe ne ya won frɛ me wono akobun fumpa no no ni nro ni bi na na fu adoa no ba ma say enti check sika no nya be se mpacho se DNA no results no wo mpacho mo fanto so ma ye why na ye nhwe na ogidi se yi wo koye de anyu obi de na wakọ akọje de ibacho da ansa na yi ni beto so ma ye nyina ye hu no ibacho man koye ni ba bia me an koye enti wo ko sesen sika no na wo hwa sika be se na nka wo je afra busua ne ho comedy sen comedy che enti o me ye se emramra ba mu no enti o me de o ma anya kra 20,000 de ese mo timi de mom kan sika ni 200 million ibacho oh okay nti o ma anya nta no je afra oba ne ho ana se ne maame na ono ka se kohwehwe ayi ni mu ana se ayi ama na adwoa wo se o ye afra oba ne friends adwoa de adwoa si maame ho na wo gina na wo je afri ho ho se me ho se enya me ba no enti ba bia o me fa so mbenye ska na ma me bia hwa mo benya hwan ho pote na pesa hwan na de akora ne bere wo akora de maame ne de bere me enti se ska no je afri pesa obodin because abusua mo dọọso nsi abusua but abusua no so dọọso enti se hwan na wo je sa 20,000 adwesi ne ye hu no me hu no o pa adwesi no hu no me pa chara bi o pa se woni ba bi o be 5 years ko hu no enti o pa na me de tu nanim enti e di answer pa ni woni ba bi a ne ba no wo enti ko ba fa so bi a o be hu se akra no enye mba no be che miska ma me de ni nyina wo abusua fo no na say we dey nka ya council na wo de che wo mo so plekon say ka already nka de che wo mana san nan ka me ye no na o me se enkrata me makoye di ni me wo pipes nyina ho nti no anse bia mimi die ne na makoye ne copy na me de mamo eno kwa ma send ama abusua na nipa be 3 omo enu so mo ha na so mo hwe ya abusua ye boy ho modern se ye ne anti ama no na wo se oye hwan ya no o ma me pani ona so se kohwehwe mu no o ye sure so o kan se kohwehwe o kan se me what it nsem bi nti metima akoye ndi amenye ne ntam ye ne ntam okay pacho nana fawe ne mame na menhwa de esesia na yenhwe na ye ne eye maame kwadu enkasa na yenhwe mobɔ na homa ne munya no okay ma menhwe ade esesia amra sesia ye pese yehwe na enurada akwanya ba ma yetimi ene no ebo nkomo kakra nana bo we say ma yentie sesia why Nana fama me baby kika kom anti agudie bremo ansa yenya we say no woman no na yempene ne no mra sese a why arati amedase mechia yetiefo ene ahwefo nyina se woni obi tifio so ye wadamfo so ye oyonkona one ne ma be handan ne bra so so omukuro mu so omukọ ba bi omufiri baaye na ne ba be kraw se ye ko hwa adwini bi eda atirim se wo ko idi ahwa na wa ma bi mtima mente ba ko bi ni kwan ya mema binom fa so sisi ma bi kwan ya mema binom fa so efa ema emkofo ma adifo de enya asem akwara awokọ de ba bi no ye wasem bai kwan ya okra fa so a woni akwara yi da ye kra nya ne kwan so no wo ko idi wo ma ntima mente ba ko bi ni mamente ba ko bi ni ye pedie wom mi pedie wom ohu de wakofa de aba
enti duru bere bia dan bi me se obi ka se no mafa e de aye ma ade se wo pede abiri bebre a wo yi di apro kwan a o se kwa me kura fa so a oni akola yi da nya ni kwan so no obi abe han da no okọ de ba bia jare ma ne nkwai etu ye wa bi se okoti bi adi na akoti bi adi se wo betua ne ka ya me ba sesia wa da Roma me ba mo akola nya 4 years una wonne o ma me tifi eye mase be ma ne na ni akola no na danfo nyom na mo nuku masa akola no kura wo papa wa akola na akola o school form 1 na ne papa asu akusi aso ano o frankwati na papa no so na nse na wo dey wa danfo no watimi aye ne be ibono ani akola o so akusi ane de ba won chen na esi ni no na wo ya akola ibono ene ma akola ne papa ebu fuye no dia akola ne bro se wanti nya ahwe no wanye ma akola ne dia agye oba ye no ahwe so akola ne te won chen ensem bebre mami baby ne papa se ya enye adwuma ena ota mate ode ma me ma onye wa ho nyame ya adoma wo china ne yemo mpa ese ruade de yankwa beke mate na osima no na me ni nse nkokọ ne ha se ekwa se de ekwa se o te fa he papa ho na ofra na ebusia na kire se anti amakwanadu ena ye ne no kokasa ye no esi ne maame panya na ne maame ketwa na wo na akwala no oton kosua na o che no we no Ifa chora bi no oton kosua na ne papa ye wadanfo ni papa na me ye man bi adwuma me say obetena ho wie ye no me de be ko hwe dan ne ma no emo mbetena ho enti wo na obetena no na anya yonkofa bia Ifa chora bi ena na ne ba de wutimi ne konya yonkofa me bebe na metie no na mete kono nti efie na mpema om no mse na chi eba na chi hona no mo sisi na me say nya ba bia na motie na meka okopedan ya mo bi uni nipa na nkasa nya fine but ne baba ya de oni na akwa ya fine to the sense say oso opewa asem akwada no wadi wanya mfie sen ka no kore 18 wona ka cho so wanya 18 ona na ka chira ena no wo JHS1 no go school Ifa chora bi okay agudi empacho remo a abirati amekoso adawase na migusu a na me kasa no kure ni nyame animu ni yenka no kure mfa nkire ose kwa me wanya ade bra se waye wadanfo so waye wode obi baba ya wo 18 years oton ni kosua sabe enya kwara na maame amfa na nko school a wani onya hwe kwara wodi ne pa wakofa na nyemo no eno na chi no wa according to wa wasem se wakoye bo so me nan ena obebo wa mane yeso wonyem wo hwehwe mu ana hu se nya wo a wo pa asem adi wonya wo pa de adi foda wonya asem adi fode ti sa no wonyem dada sa no wonyem dada wanka sa kwan a wo fa so a wo fa no na nya kwan pa so eti duru mre bia da bia me ka me se boni bi ho a wodi a wonya ho akatua o ansa na de beje so age so so ho enti dia koba ye nyina wo se nyame ayi wadom akoye DNA test ehun sa kwala da nya oba wanya 14 years wuji 200 million wo ye free wa ho why ho na wuji 200 million na free cause according to which sa kwala abaya ne kura no wo mu hu no abusuafo no kura already wadi ka bu wo kwase adada enti media se me madwene pa dia o se kwa me nyama ne nka onya eka ni nyina anche wo mo na yesi kwase abofra ni din sa de be da ache won kasa oba no kura so o maboa o media madwene na me kire o mo kura no o maboa o kwase sa ni din na ye free because kwan akura ofa aso no si ye ka ne mram ene amamra ne amane mu ye wabusua bi kura ho a ofo mo de hye e yo mo sa akura mo fa ho njewo so ho enti ni nyina mu na nya dan asabe wote ase maame ne ti ase abofra ne so ti ase bra ye se kwase sanidi na yi ne din free wo so ana wudi free ne so na abofra ne ye free na so ye free a medie 200 million abusuafo o mu ni 200 million de ma wo ne e de ma wo chena cause niema bi wo ho no ma yenka emfantu mamma bi no mfo asabe mpraduasa mo fa nkofo ma e ha wo mo e sa nkofo ma ebu nkofo ma kwase ya no duruma bi a emoa eto se kwa me mesena wo fa asem we fatu ho fo
na mi pedie wo mi pe twa ba bia na wa asafo esi wuramu na hwedie wo mu e de onya wuramu wi aria na de ma wa gi so de ne hyehyehe nya san kwa na dwo asem ebi na ato wo yi eti ya wade bi wo hono mu a wa na wo pe wasem e na wanya obi ba ono wo okoto ni kosu ya wa fro se be di na agodi anso wa chiri fa o oh na abreti asafo nyina ye ba mu ajo nya ho na me ka se restaurant bi wo hono mu a bi ko didi wo ha obi be didi ame so o mu ma na duane bi se ba first car where they show now before amani hunu ibi na mechanic say my first car ni gwase anya nsem toto aso nyame ya madom ma ja obi tu ya de che me ayo nti abreti ase de make no okay eduru mre bia ya na mema binum e fa nkofo masisi wo mu bu o kwase adodo fode nti wei se nya nyinse na ba na kofa ase ma ya ka wo ba ko ka kire papa so akodi akola no eti nyama bi wo hono ma emwa o se kwa me ja bibi amane kawate ko ya nkrata no na yi abofra ni di free udi free abofra no so na ye free na etuo kwatene ba bi atwene masem ano no yada se agudie Paulina o mahima bebem nanso ansa na so mpa achede adwumedie na guso a ekoso odofo yeso da manite ne nsem na sa wanto mu ayechi tra one media foundation ye de ama mekunafo nyanka ene enwisia oni bie fonte no yese wo de kakra ne fa beka ye de ho kwan bi so no wo gin hira de afri nyankopon ho wa bla wo mankwada ene manyanka nso wonu mu so asetene mu obronya yimu no etimi aye enije no ntine ntoma na wo ana center de suku niema ye beje ne yadase wada roma wo de ne ye mo anwa tentimatins ana se bia sadinge shampacho ne nyina no de ba ye beje ewo eye sompa no ye kira kwan no ewo nkranza GCB dynamo afesu nyane nso no obetime de niema no akọ night market wa sompa ho na ye wo na kuma senso so ame ye benrom hotel no obetime ene sika fe momo line no 0598 459802 0598 459802 and 0241 272990 0241 272990 dear beba a blessed foster and etc. one media nyakopon shra wo se won so wo de bi eba na mizo free drink 5GB zanabusia and bisi a short say de ndo so po aba eno ntini bo modin a frabe na eji bidudu obi a wo pede a serve wo hoho bronya brema no a na ye ndom de agi ye ni energy drink miza no 5G ne de misra wonya bia na wa watoba ha no atimia pejao na emema na jinsi na ewom ni ntini monya ahoden mo na chese bronya magye mo 3 points for 0246 270 221 0246 270 221 now 21st clinic of the moment and no ena ye kan for the amount say siatica ya de no usisi achi entri ye fa ho and na say san wasa fa oto ase na ba be fa osire mu wanantu na atiesi wanantri na fa wonambro mu ho no wo de na bi wo ho na twetwon wo de ne tutu de ye wo bia mesraw age wa kadam nko ade a achia emu ye esabebo nyina de to amika me mu obongo efo ni chem 15 branches eya ehwe overseas afra radio nchen kuma se ho ene ye wo no sunyan so night market ho ena eye nkranza nso wo behu ye ewo eye pacho sunyane regional hospital first gate ena ye wo ne hwe ni mu ho pe ena nkranza nso ye ben children's park no akwaje ayasa wo betimi afre massage papa bi ye bi wo ho laboratory test ahodo machine treatment yade bia ye to ase eye 0540 311 311 0540 311 311 Herbal Hospital atonso agogo hospital n'enchewa na obehunu nompe nkase de afriche de awode no so adwonko misraw de apai kura no ase fabra no ken se ni enfama na de aye hospital prako pente no yade bia wo to ase ewo ho Fred doctor ewo 0244 08 3482 0244 988-004 no enso eyaba ubetimi afre yen konkobo yen chense dan so wabla yewrem wa Joy Chem Roofing Company Limited na self lock IBL standard sheet ni irotas ni nyina no enchense de se ye bodan so na de ni nua ye de bodan so de ni nyina da ne papa mu no ya ne boda from ne ho na ye kwa akwaje de afro o wa kra ka so akoma setachima isunya ne tamale boga ene wa bomadian from 0540 125
816 na wonje so Ghana Gross bebunu pe adwuma ye giabei na frɛ wonum sesia na won pe adwuma efama 0308 245 775 kwa Express Group nchen ewo Asafo Labor Runabout Kumasi Asenom ene miamia hodo bi te se Accra Tema East Legon Takra de sunya ne tamale ene bibia ne no mu akwantusam ho na bibia so entoye enfama semfa woni se okosunya de okopa adwuma ye ewo ho anase bia okodidwa asa eba one money 0249 000448 Bishop 75 Enterprise a good year papa ya ne bo edda from efie ne ho efri wotiri so kopem obora no de od be siesie ho ama wodru dwam aka se ene e wasiesie ne ho ama pa pempla de kama asoto ne nyina bi e wo ho obodi afo ne chemo Abis Plaza plot number 17 room obe Adeshia market no na kwaje wo de bronya na ebe ya ho siesie ne Abis e wo e na ye kwa kwaje de free 0598 585219 na waje so bosomi aso oba umoja ne ba ma ne ntenten fa basa na ye nim gwase Leicester Ghana Limited ese ya sanitary pass ahodo ne nyina bi no wodwa so 24-hour protection and our de Emma war 0501 390-337 Holy Mosquito Spray and Square what they all call a dress swap so pebna nama Mac Brown the mosquito spray and call nibi na wakwa kwa jentontom ene mo wa hodo yankase ni wo mumu no ye de ehye wonom ase na wada en na kronkron 3P Garlic P Work Natural Health Limited ese kwajibi yade bia se ye kese no so asthma stroke anasa honam yetitiriti no etimi eboa etu ase garlic de yade bia nsrosro no etu ase ntikope dry bi na enom pharmaceutical shop BM no ebuso ewo ho 0248 928824 na wonje so edusa Herbal mixture ene ne capsules ebusa ose madansie ne kwajibi na koko sisi ye wo ya mema mre yo arthritis na wondubu nsanso na wote yawe wo mu no yade bia no ebetu ase ewo ho wodi ohonam dua ne nyina pese bibia CPC esitade a foni chire mu ewo so amemazi macro Goy filling station wa na ekoji numba mapa na fetu yade ase 0500 110115 na admission no ekoso ewo St Andrew Senior High School was 2024-2025 no na wonom eje enkwada ewo SHS1 ekosi SHS3 eno nti no BC mo amotwere bi na nsan ya no bi wa na ne atutu aka ne nso wofo ne ahwefo munya ba bi mfa mo mane nkosuko amfa ne nko na onkoje entiteye efise won de abakosem se wonom bo homoden de wonom edamufua 0244 696911 Samsung A06 no from who boss to kwajibi na bibia enkoye mfama na features e woso no ene apps ahodo e woso ni nyina no eye de ejina mu papa yeti sa belente no bamodin a Samsung Galaxy device no kwajibi e wo wonom shops ahodo nyina mu na ebusia 2 pure natural mineral water was say in superpenie kwajibi num fa serve ya hoho e wo dwabodwumedi ase na animonyam na nya wo dia 0538 141360 educhumwa bitters and capsules ma me draw we buy na nyene yesusa no ene yete ho enka na so no aye adwuma besi na bisa se de bentia ya danse mapaya nkofo de ni dwuma waso a eyentia ebusia kopa bi madede fiba wani so ebiri wo ene wanumu ato onamu nyina yoboho no ebetu ase de ama tonic ne so boa ama oni padua no watimi atibi edi na ahuru ni padua ni mu mankapo capsules no so ewo ho eno eye mema so ene boa wonom na atimi atutusu ya so ede afiri wo 0599 415191 Sister Spices wasi di peche aduane bia ya wudi na bia da wustimi ho no amo aduane no aye the stew na wo yenkwan anase de ben bomodi agibi e wa adwaman so na efede dwuma opese otu biton a for 0243 535025 Offsis eye draw ovariances draw kese pa oba pesa onkosuato no koye na won sebo ni sisi na akwan so ba kama na aboa manyinsan abade a wadro ene offsis for ni kyerem ba bi eton no etu no na ekogibi na enom efeto nyalewa ase 0596 607858
na empanyufo no wabon komo give SP capsules be ma de bo ani atim kaja na da ho ensanwa je obo bi oba bi ba bi aboso low sperm count no na ha wo na se den waduro eno no give us capsules se to koko ni sia de mama bone nso ase e de afri ni pedua ni mu na give us herbal mixture and afeni capsules no so no abo amade dia wonu mu ato na abuse immune system no frɛ na won mu emwa ema wonsa enka bi won dodo mu 0543222470 ebusia ma yenko ma hima ho no so ne de ye wo no onfa me mame pacho ma yentie wa won mame me da se papa na adufudi ade ene yakɔ ene nam adufudi ade ene yakɔ ene nam due ene nam due ni amani hu ena enam ewiase ena hokwa na wo ye wadwe se obebu obi kwase a na onyankopɔn so no obunsem obo opa no na wonu ankasa be fa kwa bi so asan atua wokwa edeba de ena ebeba se bema ubebu otimo po se akoda keto bia ye a wo ye madam fana wo pema sem no me kwa hwini bi akọ me kwate me kwota na mako ebi se akoda no wono kwa na baaye wono obi ama adanse bia ennim sikatue bia ennim ena oya akwa so no o me charge o wodi keto be chere nsem a wawie enu nti no ede se wokoko ye saade no the evil that men do lives after them and me kasampa wuti ase enu nti wo satisfy ho fi se ka bobi anim adufudi ade adufode na wutwa akwa wote wokota have it enu nti no ne result ne enie ni abamu no enie ene eka boy a wabo no enu nti na me ka ne se ka ya wabo no eye esisi osisi akwada ne ho ka na watua results na ba say enye ne ba ne akwada no enu nti wo se the results we die na okodi akwada no akatua no ena me se ano na abade ama ne ne ena me so me ka chere tie for say die the results no so na TV no chere say enye ne ba so no enu nti no ne me ka ne say saade na ya wo ye no woto akoda ne din efa kwanse ne ba no 14 years 10 years and until the ownership of the akoda na adata opportunity na ye ono okay and it's no say die ne say enya ne ba na akoda na so wo change ownership okay to no emremu no oni ma me ka che no won na so koye krata eyi din no afiri so okay ade abusuafo de ko ade ko hye wo mu nse na me mebusuo mu anko be patch okodwa atoa fisi wo buabusha no kwase a yanka no kura bi evankyere emema nya da na wo beti suo bi na wafa ho adida ebusuan sika be ma bi na ba yese ne ba ne akwana ne dia wonye be ma bi na ba na kwose ne ba ne akwana ne dia ene ko ho kwan se obaje free be ma no wo de obi ama e kwa ya ma enu nti krache me ka kire wo ye wadwe sa wo de che na very good nti fa che ebusuan bie ni wo pre wo no pre se fa kwana ma no ene wo cheska bi ama obi encheska no ene kura de wo ba se ye ka kire wo fisa wo na ko pamane e de ma wo ho onye me da se me de manu asi me so me da se ba sai okoko bisa we se ne din ne sesa ne ho kana okoko bisa na wo pe wasumdwe ya akwada bi wo ho beba ne yamantam no di abodue mu se da kokoro betimi afa de di aboni tirimakunu se wakowia na ade adenti na busue ni wo pam no a onfa tokoko onfa kosua nka ho na onpam no ma ne nko din a wo kwasesa no 14 years mu nyina akora no already wato ne din kura nti fa 14 years wo ahwe no adenti na de keto a we se wonye mfiri ho na ahonto enim se edin ne de edin a o papa nka chan ne papa ne hwan mama nim ne papa okay oba na mane no nim ne papa okay nim ne papa nti obe fa akora nko a o mu nim kwa nkora o be fa se o beto akora ne din o ka se mo no so woto akora ne din beto akora ne din enti koyi wo din ne free ne so na fa ne ko na o mo mpe din ma no what dey e kana se ansa woto ne di se wan to ne din dia e na ode na bre wo se ye oba no no e na wo so waje no wan to ne din
ɛno yɛ different yɛn de ɔbɛka sɛ mekora na di me di bi ana so ɛne ɛwɔ de kwame na ɔde nam hɔ sa but wato ne din acha ɔmfa we say ne nto so ma me DNA no ento so ma me on say conclusions asia hɔ no wɔse Kwame Osei is excluded from being the biological father of Kwaku Poku ɛna ona ɔde Kwame sei no ɛna Kwaku Poku enti Poku no ɔde ne to hwan ɔde ntumi fiwura na mtini fie no aha enti wo fiwura no na ade ne din ɛkɔma no enti pa choko yi ne din free ne so ɛyɛ very simple and short woni abusua ne ne sa wo de wo ya saa de no on say bi wa no ma mo ahoma enti wo de ya saa de no what the konom so mo nyene de a you have a case what masiye kwa ya saa de ne ma yen ye de wo bedi nkomo wo hia mo bi wo saa kwan no so a ka kire yen emre mu kwan na bia wo pe a ye beboa wo na watimi a yesa na ho atɔ no obi ankwa nkokuma kora na meto so wate ya saa wo din na e wo wiase mu ha why na wanhwe ya mansom no betwe no de tena ho akola na akodi no so mpacha nya saa de ni biem sa me pɛ na asɛm nti no ɔkɔnti me di ni baako ayɛ emi kora meti aga sɛ bia na udi no because untimi ka sɛ obi ko uni ne da sɛ me di ni baako me hu ni biem one ne twempana na so ɔkɔ ala aka sɛ odi akra no ɛsɛ obi kɔ akɔ wala sɛ ne me ne da ne mpana da denti ɔsɛ me ne da last ndi we one ne da last akra nti akra no according to anti amakora no asa ofa akra no osa otoni kosu akɔkye na di na wie o sɛ yi patcho next time anya saa de ne biem why na uhia mo bi aka kyerɛ yɛn na ye mo a necessary no fa akra no ko pɛ sɛ yedi wachi ne yede wo ne konso a ye bɛboa wo saa kwan no so na wanya wasomdwe e de atena se why ye da se papa ye rade mfa wo nkonyame ya adoma e bɛkasa why ebusia ye fancy ase no na ye nkɔ computer so adwadiem na ye ba asɛm kyenkyerɛnkyɛ baako ɛda akyire maame bi a last 2 weeks yɛde ne bɛtena ase ɛwɔ ha se nom no ne kunu ne se ɛyɛ nsɛm pii di asɛm ɛna asi akyire yɛba seseɛ defense clinic ayɛ sciatica expert sciatica no o nerves na ɛwɔ wo to ase na ɛfa wo sire mu na ɛfa wo nansia bɛsi aseɛ hɔ no sɛ ho tekye ma ɛno ɛne ɛfɛ ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo sɛ dwe wo sire mu wogye ho baabi a ɛnyɛ na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards ahodo mu gye local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st clinic nko a wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gye din wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo na nwanwa
Mensa, Takrade, Mose Pharmacy, ni Greenlight Pharmacy, Sunyane, Cash and Carry Supermarket, Asantwa Herbal, near Bibidro Depot, Techiman, Sewa Herbal, Mampong, at to form fre 0550 19 15 14. Break your prekese powder, a yeduane, Sanye Drew, FD Ashisha Sankra to Mwajiatum. Adi, Oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complaining with Sicily, Cocoa, Epe, and Chiwakade. And no would jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko Sicilian drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my meme brand. Na a yeme. Na. Edusa ya was say me brabo we. Sudi, me come on mama adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwajudi. What kaki ya dan sorry. Obie timinum bi. I just append for. One na woman kwada for. Any the onye fie dumi. FDA age adwade nkratoyi atom. Hello. Meden di grow fine. Wonu mu atu. Wuntumi nidi. Wunim ni entira. Ebasa na echre se. Yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se. Ahwoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enu na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Sa wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwade nkratowo yi atum. Good morning. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Only one, okay. It can absorb water. Somewhere. Who can try? It is very soft and convenient to use. Stop for him here. Okay. Yes, Nana? It's affordable. Stop for him. Can you say something? It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie beer. Obuasi diapers, papa, diapers papa near, diapers papa near, diapers papa near, diapers papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, wiye bwe. Baumia, minya udeni, wiye bwe. Hey, Mami Jemfwa, ne dena ma wani aji ewia we say. Minia, se me kaya dia free SHS, aya mama ne me ma wo hu. Kami huni minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado any Dr. Baumia at the free SHS ebaye. Sisia me mamiensa, coffee, esi, any kojo, any na cosco kasia ni bi. Minia, no one in the yano moeka. Almost a mobile modern such a bebemo. Ebimos a mobile mobetchem, ebimos a mobile bema for any be at 2 years school fees ni bi. Hey, I'm a person of your majeni be a mo. It is just a wine in tia. No one can free. I'm a person of ya, any binu, a sinche. No more side of connection man, any protocol in semi. A safe free SHS papa ya yamba koyo. Anotina was here by a homodin be a say. Ya beba free SHS home by. Na ya no man bamba say at the papa. Na nado any Dr. Baumia at their brain you. And your free SHS for yana mama and go for senior possible. Nanso say dear. It is possible. Afiwe, yet two about the above free SHS home buying. Two Dr. Baumia, number 1 on the ballot.
And that's what my sister spices in. May you men sanoma. Hey, what are you doing? Debut, and yes, sir, your moon, so when your sister spices are, and man crying near Bomuye. Ye mrekeke ye wodie ye de yakoko kwan aponche kwan adwene kwan na ntwinam kwan enya bomu so die ti said ye yaw e kan ye wo sister spices flavors ahoduo bebre ye wo chicken goat fish beef and stew nini na so ye seasoned powder or the jene in toast garlic any turmeric and aye enti ema enkwan ni abomu ye fofofo na eye denso enye na wo store dodo na mu FD ajadwade nkra to yatum na the wallpapers ebaye and then what the different kinds of eniema abepom e wona so ye Christmas eniema ye this year dem any occasion bia ade bia wo pese yesie wo dem bia se bi te se blind curtains center mats sofa covers material curtains comforters any eniema bia flowers ahodo wall clocks aye this year dem pe bia Bralaska Star Enterprise Yewo Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza building eno na ye first floor me pacho udru enkran so a yewo TikTok lane opposite Circle Mall Okanshi NS Chemist building nim Alaska Star Enterprise your #1 shopping center Ojo that's oh foul Coco ni IMT anyway feel extra pains. Oh, this me that girl bio. Test bio any capsules. So the mawa see Coco IMT why feel menstrual pains na eternity. Na me say na say why feel yare or kwa yare sabia. E mo say wanya malaria. Me ko ya no ma me malame. Me ba ya na mbe malame say why feel. Enwira nu kura no what see say. Me kura wanya me kwa. O ma me tonic bi. Bra. Me say me shia jintumu. Hey, honey. Into Obaba na can want some son. Oh, baby. Oba baby. Every ya. Senenso, open for Oba time Oma Abofra no for. And Abofra only in fear you 8 me for surgery. Obanya biato our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544174461 and 0208 161800. Ewie ebusiafo yadamu ase amamo ene hwe
se mo atwen ya me yakwaba Sompa TV sunie Sompa Nkomo dwumedie no na yede dan mo no dwumedie wo satie nka wo Sompa 93.1 FM wo Kumase Brekona Nkranza ene ne potemo nso no wo tie nka bropo ye mantemfo netie de fa Sompa 90.7 systematic price yeda wono mo ase papa ye ebusia yede case number 1 no akogo ye ko case number 2 na we development wo last 2 weeks Friday yetina se ma me bia obetina se o chese ni kunu akaniti e de ahwempeduam ama affecting ani anani kura no wote ya na apuru nsuo saa ne wasa ba betina se pepa na wo pepa nani na ase ma me mpacho me mo akwaba ensu usu dia wani na apuru nsuo dadantu senso a anhwa no ntimi ankasa me so mani so be me pa wai pacho hona mo ti sen emi adom ma yentio last 2 weeks oba ase nom na odini nyina eyesen Joysaki na baby a ufri ba ye no mankesim okay afe na bia obi etie wasem no boni tofu afama yen ede ba asem na ade bedan yen pacho asem me de bedan yen menyemo ko na me nete moko no ka fa ba oba ongwa na ade abada makape na onyim ham na da ko kwa na me naze obefia 2 o'clock na me eba so na asen sum desi no don kokwa ma so na pa na nsu ni so ni ngwal na me naze ma naze ngwala me mama na du tumu tan bagwal nto ole baba da baba bebe na me tan na mo hola me da bebe ona de na onye bebe nda o kamiti o do shimpan na banyimi na ho no yi ni shu o do bo me nwodo nti me ye me nwode no you me save nto ho de manyimi na ho o kata we ni o don sakata we ni sakata man nti eche no yi me san o san yi na me no arbo mbiem nti o yi na o mama me sedu dam no le ho de manyimi na ho no lo o sa tra mama poche wai poche o fecha na me ko police station na ma call reporting me nyenye so amako bebe ya so kale kwa wo chem twa kale kwa na ma ko police station e bia ma ko so na kale akobo na wo de mi je na o ka chem de olaba nti mu no akoto at the blog mma mu na the blog ice blog at the family na me say o sheshi no nje na say mama fancy show mama fa education kan at the blog na to da na la obotwetwen o to da na o san ka fa fo wa to do o ko ba 3 times na mu de menyim na ayo dududu no akofom na say mama fa education kan na pa about nya onsuna o de me na wa ka fa edu abedo na mesio me wa 2 weeks na mu me wa da adentia me wa o shisina ata na akatale akata ti bodi o de do kudu na mu we na moja ba de yiwe bi ya do na ka cha be de no no ka ko to edu aba na o de gunu wa fama ko hospital adam ho na hospital ne ho hospital ho na o we chi beto nye chi bia etum na nsoko wafuma kwa masumi nyisi kama ziboko na oto okote ola haizo ozibo guda na ngude mweje na abade yin alukwanga kankara asumwe me wono hwe mugbe na lo mweje na alukwanga kankara so azima ajunu guda na mweje na wadon online ana menyime de obodu mi bi aba fight me yin nti no sofwe wo na makaka akira ne sofo dam na esio no si ina me brother aba so bi sana so hu ye okay nka ma mu edru mpa ze gugudu me we ku no wadu no ko di sofo no me medru na me gugudu da sofo no mom na o ma medru a mutum waze kakra nti mu wenyi pa no so na ye de wa so tv ma eyi na abanyim na dem na mu nti mo ni panti se sunsun I would I that once maybe abati bi n'enyim plekesin dem na mu hu na mkaka cha sofra dem na mu no mu fongu do be nti sofra ma madri ma mzugudo am hu azin kakra na mazinanto kakra na mama me ba fam kotakrade ma me mpo no onyi because ma ngba na amane ma nka nje buso bia na me mpo mo anka nchire ho because waka menyim asama wo ma wo ho mpo chonyo one be ma ne tena na modi mfi sen yeah 25 years yeah 25 years one ne ma
anase one ne tena ye no ne na anwo baby e ma mo mama 3 na no so 1 number 6 it's on number mom na wo me fie o me yin wati 90 e ba sa no mo ehu e ba mi pa na la wan ka sa humpo na mba so na wan yem penfo na be sisa na wa ma fama na ko tie na maka da o ye pen wo ma ono no we secondary school mo akwa be si we mo akwa apachi nti ku no ye pen wo na mo de eche no so sanka obetimi aka ache na sata na scan ni hu na nka wa so nsa do ko hospital nti mma me na obi sam ba me ba meka eche no na lo hu na ba nti na ma me nkan na wada me ba oka na me ma me onya ahumaka na o ah na ma nya ahumaka na wa maka nche o mbo ma me ne because I'm a pala of friend miss wa hu nda wa fra mo phone do da no ma me we flow baby ow the baby baby sis de baby we face baby we face o come baby love family no catch me catch ababa ka da ma ti na mu kura ma de me ma bi se do fa mu ko no fa mu ko hospital mo ko do wa ka lo yi ka bi black o yi mo ko bo na ka wa ka lo bi ama de no si na badam mo ko yi ma ko o ba me 400,000 o fi ma ke sim kwata kra de na me ko kosimenti enti esa asembe pote na de bai ukro no so ni di no be yi wonu so wonu ho mo ko le be yi wonu ho okuno de ai moko ya me ne tisi a ya friend is saying ofunu ko sa mwenu wono so wo man kasim bojo we asiam ono also wo ya friend is saying wo ya ebusu apen o ma hin na ebusu apen na o ma hin no wo asiam ko tonyo na ebusu apen no ba tonyo oh eno otimi ka uti ebusu apen da wa ebusu apen no to ho na ho dwode cause answer na be ma be ka na unity abo ho no ase maka cha no meter mo da na me 10 mu adam baby oda no come ti bo wanya ne hwe no ane se wakodi oba benti ko dwale na ho ka no mempe no so onti ase na jutu na osu me da me the baby oda no come ti no se ya no ma tem wo da ma za ko no tu na ya da man no ye me ti dai oh no the shumpan ala me wo no enti be enyi wanu so re ye jube isabete bi ye jube bia o ma biska so tezi ba ti o ma biska da 5 years ni o ma biska ko hospital ti so bia do ba mi iska ba be tezi ba ti ba mi ne aya no wa bre biska bi da tezi bi ye enti be chona ma ka da ma ya ko kara isa ma uku fanu ko be wa da sa na mi ni ma kuma sa mo ko wada na mo kwasho na maka iwe na ko bisa o no ma boko na ma na bo pa mi hu na ma bo na me akokọ ba fa no ma na ma no fa no ma na azma na ma frɛ kasi baby na me bi so no wala okay enti ba wo ba ye no enti ba de o me wono we o me wono family on na ka se na ni wa wo ho wo ni wa no e wo no no ho oh o me wono ho akacha me ba penyin so da wa me ni wona o mo akacha ma me lobe ama na wona me keja blan so mo enti ese no afa ne honhum asem ana ade no honhum spiritual no o kan na me nyime de o no ase enti wo je wani enti me nyime na me hia because enyi wona me be ye adwuma ne me ye bi ezi se mu we yiwa na abusu apanyin fa what to ani so honhum nkan twa ye o enti wo je wani wa me wala no ya ma se nyi wana mezi be ye dwuma yi na da na o so na o ma ni scam na kwa ye ho ade ne ye mama obobo am ko bobo sa 100 million ma de ba na ka ya di ya ni wi emi bode nko ya me but o ka fo ba ya na ka cha na ma no wadi ya na ma no wadi ya se wo na be ma no kra se wo no na wo na be ye no ho ade alo ono mbada mo no maka mo be yin scam da ka ye no ade ina maka cha muku ne da kasin oba no kan ankan che no njai na ono be yin olugu ne ma ase nyemi oba ne be nti onja ka muku no ase hwe obodanfo fo obodanfo scam kan no nti me nyawde mate so dua mo fama ye e ka ase ne nana e be kwa akotwetwe nkomo e wo ba bia wo na siam o man hene
na eba sa no ko man hene no de koto nanim se na busua panyi de wo ye ni me anka sa me run na so ate me pa cho ma fa koto nanim de adentia ne plan akafa no to so anchi gumo o to de Johnson sonchi okay mama de kasaman wo we ono oba no yin maame na nunua wo so mo bo o tu gumo de ko police station mo ko no ko police station ka che police yin de mo nza asaman da bi me say o man hene no wate asem no say na busua panyi na kwan say no de wo fa so but they be on o man do imle menyu anya bia okay me ba sesia why me rather from pa jam me wakwa aba yeah ana oba pa o fepa lost na se ti se me da se e wa se bro nya we se de me ma no mo ba da bridge no nyina mo na so no ya bremo ma de binom aya semo boy en komo si medu na ma ya dro ne fa nya ni pedua mu na ho de ne mra yo oba pa me ma mo ene adwuma one on pamfo pani kwa nchefo o chiamo o ma mo ni yo ya o hwemo pa mo adwuma ni sododo mo koso na mo koso nson na bi nka wiasa fa na nyina ene efiada apomeden komotiawa ena ye de efri ebua kwa Canaan Kumase ewa Asante Mantamu ha Lawson Herbal Center Lawson Beverages nyamia drum doctor say baby obedri ye na ho oden kwa Ghana de hye echita anti na nyamede na ba bedu sa pempensuoi enfie aduonu enum eno nti yami aduma bronya ye cha de kire doctor ye ho nti na dofo na jodifo mu a mo ne di dwa sabi mo nto ye nro num nyina no na mudi mu adanse onya mo sa kwa obeche sika obeche ntoma obeche ami anyoma bebrebe ye mu aye de nyina ne se ye drei what will be da one bi da na onto to no ntwene dia ana adaka ne dia ene bronya idie oyo ba anya ntoma anya mo anya anwa tintomantos dia e dia kare ne se isokra na se doctor so yes anso so ayen so ayato bia no ma ayato ye ya twi wa de awamo David enkechi ni na se every sabe ya kopem bronya bosome no enkode anya bia ento efri enum kokopim dudie we de enton che ya busua fo nyi ti ayi ni magi a chede Lawson law care na okra entoa ana bia adaka no enum kokopim du a automatically wa qualify delay man nso na barema wonom ana entoa no efri enum kopim dudie a wa qualify Lawson Herbal mix chanso and wato bia nom na wontoa ana adaka no efri enum kopim dudie a ene entoma oje odie sika na ocha oje odie emo no de ma oje odie anwa oje odie tintomato akokodia oje o se efunya mi aduma bronya bosume na otwe na kopena wi adie eya ade chenko a adafo nche ne nso tuntobi no mo die a efri na kopem bronya bosume no die mesrewa anya bia ntonum die o so side etumi eka na etumi aboa na yen kai se ye bedidi ye benum bronya bosume mu no yambo ban me ni padua angwa nuane mroso srade enuane emroso anadwo edidie enamno emojanam dokuso osre pa edidie no ediade emenipa so be hwe odidie yiye no wa hwe onum yiye no wa hwe onne yiye na ne krakra mu no o the Lawson Herbal product ya bamboo drum oni padua de a eni achede onso bejo de be ma wo hwe me wotie me enioma nye o mema yem sabe okọ obare nchen asima na ho asane enye obane osi apini wanimu obane as obobna o charge wanimu na empena no bema sabe mesrameka mema fa ho mete nkofo wachi manim guase mama wade enkogu ye mpene saa ye pawade etena hoda pem na bibesi asabe ye wuo etetentamu ne santi oba wo hweme enioma nye wanamu ho sabi ensuo esono tatatatata sabi kaframa enka aboni padua mu ukrumpo wani mu ahwe saachia na emui esne kasa bebo nyina dadia ene Lawson law care mixture Lawson law care mixture Lawson law care mixture nyamia dumunti entoa miensa pe entoa miensa pe ablosoa enum na wodi adanse pampan safe na abo
ɛhyɛ ase akyɛw wabɔ mpaneɛ wahyɛ mfidie mu anom nnuro yɛwɔ aduro ne yɛwɔ aduro aduro a mfie aduonu enum 25 years aba adwa soɔ yɛgu so yɛ adwuma mafo ɛnum di adanso so wedi yɛ aduro ampa ɛyɛ adwuma sɛdeɛ ɛteɛ na nti ɔba infection kafra ya meka ya yɛ nsa so ɛkyɛ dwadeɛ no efie baako agyanabea baako pɛ na sɛ bia emu nipa bia be dunkron ebi edu ɛwɔtwe ne akyire obi ane ne ho nsuo ɔkotoɔ ne wanhwɛ yi a obetumi anya infection de free ho ana bia nnamu ukɔ ba bi nkyɛn kɔ bɛrima bi nkyɛn ne yade aba ɛnyɛ maabɔ ɛnyɛ awaregyaye nyɛ nkɔmmɔ tenten pelosin law care mixture ɛnom ne bɛdi adanseɛ ɛne yɛdi ahyɛta bi asɛfa na nyinaa the virgin doctor ɛyɛ adwuma lawson law care ayɛ amaga na man mmarima na man ayɛ den ɛgya mmarima na mu ato yɛ saa din no fa homa ne frɛ na yɛnni nkɔmmɔ deɛ kyerɛ soɔ deɛ akyerɛ wadwa borɔnte aseɛ so yɛadeɛ baako deɛ akyini ano mu nnura still ahotɔ ma lawson law care infection a yɛmkuro deɛ a wobɛdi mu adanseɛ 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and it was 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 what in chemu bia about lawson law care mixture na me ka me ma asem me ma man bre tayachi but me ma so bre ene kaniaka obetua ensuo ka obetua sabe ugu bola mpa obede obetua ka enkoda school fees wase wo ho wase bema wase ba kase ka de ebechi ba ne nyina mu no ya mana so ba ni ene so fiefo nanso ade yesa na mu rodan mu na mo ba ni anye wo kete so a sabe odo yeri na no ehwe buada cost 90 mo ba no hu sisi na hu so sampo yo ba e akọ homa ode e daytime na anadwomo oba nko so Debbie. What blego? And was saying, Yan South Crow baby. Bema ne kai say, we pedia ho dimu no, akwa bakwa, a bois, sabio, sa, a good dear no, and 3 dim wakotene. Mema ya member don't pay any moo. Casabia nim a yin tin money a day, etimagina so, the santi, nubuna, hahama, in kuhini, ayachi, I am a topaye, diafa fidia mua, a helbia nature, sabe. Yon de obakọ denti na drokonum debi oba ho oba ni ho wawari yo onwari yo anya kwanside ne nyina ne se so enfi edu nwoche 18 konkon ade a hwese ho kwan anapọ de wi a sima edu no machi obeyi lawson delay man ne mienu na afi lawson law care na ode beye wunsuo e de anom ye hye na so pamochew ye mfansuo ennom lawson delay man debi da name mu no o the lawson law care mixture and no na de be ye wunsuo na de anom to pai lawson delay man chai ehene so na entumi amwa na men kai o say onom na no pa besa so no ma da nwumre na etumi aboa ba bia to aduro bia nso onsa be ka bi ho fra homan na ye ninkomo enfa aduro ho upe bia na atu aton wato bi obanum ne sen doduo mu ahefa ye monkomo 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and you 0248 619 999 0248 619 now at nchemu no menka yatie for pass ensoi asa eto asa ete na ye mu onwunu obi wo ha awonkyiremu yade dompemu yade kasemu yade arthritis rheumatism
sciatica no ya dia mesrewo kwakoma to ne kai se me se adroni din no Lawson Herbal mixture. Lawson Herbal mixture dra and none anwa ne srade a enye boni fa ne cholesterol efe ni peduemu ele se doso bro so a na fo BP kosoro na mia mem wa shampoo dupa ma na nkwa na ko yo hypertension na ko yo diabetes na ko yo kidney failure and our stroke ye penisa ye pe nkwa dia mi ahwe ye ma Lawson Herbal mixture malaria fever typhoid fever jaundice bekwa Lawson Herbal mixture abachi bebe yiye na onti yaw entinkamu a Lawson Herbal mixture na be friend ya bonkomo 0242 133 577 and 0248 619 999 abapa me na so we wadaro man ne tatami ensape okay me nua ba ko na word juma na wife edi na oda oh former producer na fan Linda Oti okay Mrs. Linda Oti the boss or our current regional branch manager Ewan Crane to still to other man Sompa TV so yama obapa no a special happy birthday yami sure no man kwa tintin o man peja apomoden yimfe fantawachi na mo hwe busua no na Lawson Herbal products die ya na mua ena enno aba meda se Lawson for ena ye kokotie wonom no kopenro ni binom na apomde hu nsem no NCP ensita enfa emao nana me sabrampa pacho ya hwe se yensa ka dadia oman hine ya owo nana ne de se oman hine ne de sen na kuro ne de sen esiam yo ma menhwe na minimi ra entwetwe enkomo awusi apanye pacho memo akwa abawo papa pacho apom ti sen utie fidie bi wo mpacho twe ho firi ho ne yankasa mfa phone mu wai wadaroma na dede bi wo achi na me se twe ho firi ho na yankasa mpacho pacho ma mi bi aba ha se nom na asem a wode eba nyina ne se wo yire no na wode wotina ayekora na asetene mu ayede wo kwakwa ne ho ade kro na ma ne kwoba obesia wode ye ne ho ade afa de awo ne ma wate asima so ka se kodwale wo no oba kwa akoda ba afa waka ne tiabo empadue mama ye ka se nani no ohu ade okokan ya se wo se ani no nani wa ne wo ho enti ode ba se ye nhwe ne emisa sa na kan ya afa nani wa bre no na mpata bi nso ho a wode ama no mpacho asem ise na sitie ye ntie wa asem ti na e wase ye bo ahoma mu na ye ba wo nche bebisa wo emu nchire mu ansa wadaroma enka baby ana wugina first nka abegina ho amamia na wone na baye mu twetwesi pa abosua panyin o kasa ne yete sa wo kasa but wasem ni nyina ye ntehwe baby a wugina no nanka ehwo ne ya sa wasore afiri ho enka wo dane ho kakra nka ye ni beje pa pacho tienka hello abusia pacho Freddy ya na wo kasa pacho ma yentie o ale pe one get any me kasa okay namika the channel okay but we put it mu so about the about the community the anime channel wa she me meditate ana why day awana o kama some sabidi aye abobano me show we na wonne den fa team bo adia obepla the kokun about 8 o'clock aso wa ba yakada ngari asana kama me education me na dem panaso ibi na so ko fo da bia and me mama yon dem panaso no problem me to katero ufurusa aso mama nda katanaso and I was me we got to the house de tuki so mama me
which you said me pepper see about the panel. Which means that so within the things over the book and pa. But the quite me can not early young. So over 2 are coming for that. And then Obama, Susan and Luca family. That's my prefer. Obama, ma Obama, walk with you, walk and Yawna, Madina. No, Obama get in the no, the other one there. Over here. No, who doesn't show? Me pacho eba ne sa ko hospital busia panyi with you pacho wan shada akwanhia na nya asia wie nani no emu ani no hohunu ye wo de ne ko hospital ma mo hwe no mami papa me ko mi ke mami me ko ni disa oba me de o disa oba de nani extra pay mami pacho obisa o dina sunti mami pacho no awa ha bisa ne mami we disa na afa me disa no mo tia na mami o se wani extra pay obisa wate na wo se oba wa me me from the pictures ba the sound so we move the sound we need extra pay o se wani extra pay me feda afa me disa no o ya no me me o se na ni frada o me mpacho mpele me o se na ba wala man na me we fra na o se na ni frada na wo ba wala no so na ni afra na the question asam fufu me bisa no wo bisa no on kebe o se na ni inside no o ya no se na ni inside ala na ni inside e pa cho o se na ni frada sa na wo ka kire o se na ni inside okay me so bisa question Okofa acid odugu bag ni ese me na ono so mi san se ewe no kwa ala se wo no kwa Okofa acid de gu wo bag im mi bag ese me ho tumi na me kete tam me tam esna ekete tam edun awo chi na o se wo mi san de Okofa acid odugu mi bag ni e wo kasa me ke wa na wo mi san se ewe no kwa ala ewe no kwa ma ba cho ya no kwa ma pamacho tamna kan mala na muta tamna ma tie dia e kan nya no na ya kan o se ko fa acid enya no kwale okay enya no kwale o da acid ku mo ba go mba ma miskan page bandi okay enya no kwale o di acid ku mo ba go tie asem na ya kan ebusu apanyi gira soma me wadaroma ebusu apanyi wukunu bisa o se what the acid that was share in the bag mu hwiegu ne ntoma nyina so aye no kore ana anya no kore e wo sia panyi pa cho se anya no kore okay mo mana mu di na awa mo mana mu ya no fa no ami ya pesa ya shia adoroma e kwan be so ne e be fa ye nyina e betimi ya shia ana me asuma me de tata me de mamu me see ekmana mo yenu no paso me litano no kwano kan ya wurufi no tele se even no bi shafu kwa edi anaba so otu go ebi amani wo sase no asaru so kwa esi obra me bi shafu ho etumani na se ni na me saso de ko ne bi shafi boy then only tomorrow what chef and tomorrow Uncle Fassi Abusi apanyi Uncle Fassi no mini otumi ebisha asafufu because the one on to do catch them me pacho me se me portilla nkodem and then that's a so we could do it now can me chamo catch them anya sam na ya kan wa se waka wo de ba me bisa o se nani na ekobọ mpadua no so se wa anhyeda wo ko bonten ba e wase wo no oba akwa akoda e no ma wo nampa so gisi wa kodwa na o se o kete wo fom e na no so se wo ma wo na ho eti wo pe kwan epia bonten e na wo sum no na nani kobọ me bisa o se wo de ne ko hospital according to ono no wo se no na nam so enne ama nani na nya adwuma saa no
What the name hospital? No, send me a message. No, madam. Papa. Madam. Papa. I mean, the man of time. Obi also a leadership. Excellent economy. The government is not as that is over. A very example, so the government. It's not now also the company. It's not as a okay. In Queen, no mommy, the minute of the minute of the mommy, I need a better. I thought I said that. Number 5, and almost a million here, and 1 month old, the bottom taba, and you go good. You said that he has for 100 Papa, over for mommy and the I will say a penny. Me patch over for mommy in Natsana. Mammy, not any when you are not all coming. May delay for all percent, there's no problem. Besides the space, Emmanuel. The people is not 2 times. So if there's no problem, as you're saying now, I ban is an auto space, Yamano. Another thing, I don't know what space. What say what the Neko hospital? Almost said there's no problem. If there was no problem, I didn't know space in the man. And now I want to in a space. Mommy, space let me grab the mail. Or no, never catch them there. You go for Biba, Mancasin, a Methodist mission, or Methodist assure them, no shame anyone. Let me the man, what this then? No, never catch them because all the market your Mancasin. It's only no one Mancasin. It's about no catch them because I'm so okay. Say, go for Biba, so we'll show you what they are. Papa, I was my baby out in Namono. What did it say? Was a one shot diet accident to me see? 81 shot and any equable and pedrianim. And now about say after there, all parties and yes, I didn't announce a man and Yana. And too far, none any Yana, none any Pulus was say, Mammy, Timmy. Papa, also tell me. What I Abusia penny and no. Radio Suna ya Casamecranum and Penisa. Me Pessin in Ayashia. And some years and their way. Papa, and some training. What fun? When you are my Nabusia Penintino, a dear bar mistake bar, accept mistake, Catanonaqua near the family quine so, yes, you will be living once, ya best so you by Daba, a good dear Paulina, answer Nabe Remy Bread of Heaven International Ministries, and the new Remomo Yedumedie, ya was say, oh Lord, remember me, and you want no her. Nensensa so 9 and where you dear friend no. Wa how bia da ya eha won was sebra na wan fa dwumadie we say so enyin fan free so 25th November e da jwa da ye de anim ya kosi 30th November e na eba so e was Safari Gardens atasema so nten ya fa ho wura manumre no nsia na wa shas ye na bibia so atimi akoye e mu nkyeremu no 0260 790-450 Gentleman Dental Clinic was seeing the Munyam no Sato Apia Miss of when each level now wants me see from an extra coin door so come see us no Abreport Junction Total Filling Station Echi and at war the upper see a year I will say when we're numbiano ye bay the amount 0459 139582 Boris B Chicken BBC if you papa no so net there you made the bia say ya wo pe akukọ nam e dia serve ahọhọ no eya kokọ pebi na edwamai so ebuso ewo hɔ 0544 444453 oboasi baby diaper munya bi na abatan ni ahwefo no momfa mo bon kwada se be ya diaper rashes ne ade ne nyina no ebe free wonom eso cotton and wode ye pure one ti no etimi sosone enema shops BM ebi wo 0240 306 394 Robert
lubricant abusua wode aba eya na monye bi na motimi de agugugugu mo so mo hia hodo ni mu na etimi abo abusua frɛ 0592 350916 Obo Herbal Medical Research Center wa doato adumenu entini ni mojamu ayaresa de tatashe ensa wonom honya sa bekɔ akowu preke se powder wa de about de Herbal betes nso ebo sisi yade ene ade no etu ase frɛ wonom sesia na ne wonom Nkomo 0257 472506 Sansam Herbal ebusia wo se fresh Herbal mixture no what the aba a steam immune system no na ya de enkaye nyina so eto ase de amount fresh my capsules and so eboa emema your fresh lady capsules eboa ema so no ya se wono ya de wa hodo no infections ni nyina no etu na se efri ho fresh cold capsules etu koko na esa ohoro ya wa hodo na se fia hodo a ewo ni pedua no mepa chondro ni dawson fresh 0243 459-319 na ekoje wo de da Wood Herbal Clinic diabetes pressure stroke anasa wo ha ya de ahodo nyina no ajeso krapa wo se fabra na wonto ase da wo 360 capsules no ointment no ya wadro tatashe 0244886437 Glow Fine Mojedro mojedro unum bi no na wo grow fine na bibia koso wapomo ayemro nkase mu mrayo ene waposo nyina no ebetu ase pharmaceutical shop bi emu no ebu so wakese wudu aso ampacho na wakope bi anom 0244 596532 Faith Homeopathic Clinic ahine makokobi etimu hwa ena wo wadaromako na asma yade no kotu ase ewa anase arthritis wani ho haw no enyina da wo to ase e de amount 0244 583859 Kanjin Alkaline Water ensu papa ne ne wa ekese amro so anase wo pensuo ye dro asa ye nsuo e de ama onipadua de a kope bi enom Brema UGC Tafuni Road anasa Bawa Road Junction 0241 449191 Midimafo Herbal Hospital Dr. Tam Dasono no wase wo yade biada fabra na ofa tam ntoso entu ase enfamagu ebuakwa agogo kumase a ena owo 0500727215 agudie pacho remo mame abati ya meda ase me fa kwanya we so na matuma bi a omoti awade ase fo kakra se eduru mre bi a enkwa hia apomudin so hia woni be mate no start so o ye ma asem fa wachi hwehwehwe mpona na wo hwe na emwa wo a ani die kwan so pake woni ma na kontem enso so ne ma bi so na echena bi wa muwa mpra wa na wa ha woni wadi udam ebi ni ye ma mi die wakɔ na bɔntin wakɔtwe ne mpena ɔba wo se ma anwale dia ma na dem empa so ame ma wo na kete so ame ma wo na eno ani hwa hefa enti eduru mre bi a mesre mamo ma yanyegi yanim kura wo kwan bi so cause ba ma de at the moment obe start so wo twe mpena ne sebe oni woni wodo bi abiem kwan bi so etu hwa na wontimi a eye beta so wo bekɔ dan so ba be pra wa na so ba be di udam enti me de se futuo ne mama hwa na emwa wo a ana ebe ha wadwene a pake oniema na kontem na ma abusuapani e kan se abroti abusuapani nukure ni nyame anim ni wabu ma mi kwase a emmemme binum fanya sakwan fa enkofo ade hye ebu wo kwase a sebe mpradu asampani fo se fo obi ade ye ni yie ye fo obi ade ense no wo hu ma mi se na no wote aga obefa no sai wade ya pede na neti kobo empadua mu na nani na yesi ena yede ana yede yebu sa wase na okofa ase no odigu meni ma so no ye ento me so kra nya na ato ni nyina chi no mami wade ne dam emfie num o ma ne chop money wo nya na hwe sebe kwa bi so awade oba ya wa menya ye furu kra ngoba sebe mpradu asa kakra so obedi so wa nya o sa benya ho ani fraye emu aya dodo enti mesre abrati awada roma ye soli nkonwa so abusuapani ye mpe na kira kwan na kwa obefa so obema sama ami so se ani ni woni ho woni ho no na ehuhu mu ade ana se ye de ya so ho eti abusuapani ama ami ani ni ha woni na mane nyina woni mu bi kwan bi so eti mesre abrati awada roma soli nkonwa so ye fra abusuapani ye be fra ni fasa wanya ye be famra kwa very simple na ami ni ho ensa na na se ne honto no ye dase mama mpacho remo mama a wahi me dase pa wahi won se eni me bi won mo a ya na ye tadi di akro ye fa no serious aware e sacred
awade anya de ya se bio ye fa ne biara na ye didi agro onyankopon hye aware no anase ye ba abusua mu ebe hu se ne yesi gi aware no enye oba ene kopesika edi brebe ma ema ne ye ne ho ade the moment ya wo oba no be gira se chese wo bo wadwane bi enonko ne mo se ye de ye ho ade pa no ama awade ne agira no awade ne enyina da because one when I will perform that marriage and nothing a cocoa vanessa na bema ne feel inferior bema yam walk or bob bosia and our dear ababuano and so no a man my sebi pride be war a memu says no cocoa we say no as way you one more at one about be fight in the position and to whom with different eye no matter say be a wobuano and walk at him for and nominade now the moment ya awaria bema be start ya twempre bia no na obunsam so apagya ne nsa na awaria no enyinyaba na enyinyaba nti wodosa na to adapa eno na wo be so we big mistake ya ye menwunu no ene say bema ya wo twempre obetimi atran wontimi akọ chese ehin fa na ko hu so no oba akwakoda ento ahoro no ho a wo nampa so se bia mpeye enyo na hato ye wo be nampa so da fomwe priuti eno ne because bema start so wo twempre se me na edam bi abebe wo mutirim woти ase eno nti no bema no wa anye ne yeso odi ne tiri bo empanimu wo se twantro ese no wo eni yade dada enanche eme muntu so ensho de bema okay ade ba na ba ebusia pani kura se bema na ebusia fokwa nim se wono na epra wo se wodi asie e de twa de ben o be wale obi mu ana maame ma je ni na de na ebusia ntrase na ne ese wo ye ne ye be ye fam de ye hia wo hin beka se mu nyina mu ba be hia me yetumi kan asem no fi se wodi wo dem so wa ma e beto anu ho so compensate wo we are very wicked man mama menka we here say no what atwene wo kwakwa so watermelon na wo skara na de popo mani di ye na ase no ye den so mami am pe kra se wa na oto na osadu usi ahwemu obi asa atonto mama me na osa akotwem ya mu nsunya sa de for 0551931931 se champo mu de udi papa we asemachi dia ya nkone jana 0551931931 0548931931 0548931931 semni mienu the opesa okasa fa me do fon pa cho ma how din baby akasa free pacho me din business me kasa tokopedia na pa cho me entie o pacho eso me wa ho anyway pa I so beto me kasa nyame sham amen ba era na mpini pono so mo adidi dia na yo mo se omo we ya ti da padini na family nsemu de mo be kama bijaye nyame sham ya dase nyame so nshira me do fon pa cho ma how din baby akasa free so sorry kafra hello pacho mon kafra network na ebeba 0551931931 we don't for also good afternoon baby akasa free hello pacho di baby akasa free baby chungu fresh di no wonya sai mo aye kafra wa bebe bia mpa chocho hu fresh fidie no esa na enya feedback wa ha say no pacho good afternoon din baby akasa free pacho mi pacho agola ko ha pacho mai na man no ba so no pacho o ko the previous man asman pacho entio mi pacho man no speak up na so akoko bi ta mo no mande correct nso so that it we bank let's do that too so we bank na because you guys can you miss out on now asa ebusiafo na kwa se wo mo papa na control so say one fan mate yeah that's it good afternoon me do for udi baby akasa free good afternoon pacho the family Muhammad is a good person
Pacho Mientia Mohammed. But no radio. Medasi. Pacho Medasi. Then one of you. Then one of you. Not on what I know about you. If you are not there, you give this information that answer. Mati, your best. Medasi. Mommy, oh, my uncle name. You know, the true. You know, I'm not sure if I'm coming. Now, the question is, you know, I should be so say. About how they say, I make a kid back 1 week, and then the assembly. Maybe you should have to be. Maybe I may say that we are so we need to say that. So make the open problem. Oh, the problem. I mean, I said, after what before I said, you know, the second down, this is also. No, it's training who can do that. Now. So give you the message, that's the one idea. And maybe you do that. On competition, Meso medase okodi ba kope waboka bese mfinhie dunai asotwe woso no ebusia yede si hasenom oyibo boaten ena afe obapa Christina na ya wedu bema ene eyemu amakanya Barbara Sariando ene Kate Boadi makuma medase papa ye mo amoba ye nyina Abigail Ellen White yadamu nyina mo ase Rade enhiramo ebusia like I said ene eye birthday inadi enti happy birthday to you, happy birthday to you, maybe want to be happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, may God bless you now, may God bless you now, may God bless you now, may God bless you now. Shout blessings upon me. Mo pacho ile pacho mo kan shira nsam ngomeso. Abratia Awurade Nyankopɔn wo nhira wo. Amen. Onno mo no mu wo. Amen. O ma na dom no nye kese wo so. Amen. Birthday yachi. Wade hiade no wade sire die bia no. Na me nam so na wonye emfama wo. Happy birthday in advance. Thank you. Amen. Mame, ya unwo fe papa. Hwe bi ye gu adreso. Anya asem ketwa. Anya asem ketwa. Erade nhrame. Iri Nyankopɔn. Ne waye widi wa kira wo papa. Aya me kese. Wakoma so ade bia de wakoma so aya wo de oto Awurade anim. Wo Nyankopɔn nye no mo. Amen. Na wo so ma me ye nhira ema afoforo. Minim ye say ne wabisa na Awurade be ye efisa wo de be ye adwuma pa ahye Onyankopɔn no animonyam na wo wura so de me hira no pa amen ana ye hira na be ware ye ma ama wo mo ya akono say ya ware wana wo tete we say nso de hye ya de meche obi kura nko wonyi o baby a wo fie ne waduru say ye wasa ma wo kwan wo se koso ye wuraba saa na ne mro amen wo kura wo hia de kwa na dia Amen. Erade koso ahwe wi shaboso no fagume so na etenetene makwan ema me ma wo han no enumanim da ne da amen. Ebusia ye for happy birthday so no konso ema pastor Kwame Che Redemption Hour of Faith Ministry Adam Kwame eho ena papa so edini juma papa ye wanka se wunua bema owusu kwanta bisa Sompa TV Sompa FM asempe nipa producer chief executive producer and was say fama Onyankopɔn koso ensure so do papa na basem nyeduma na favor no eno so se be yada ne da wotene wonsa egwama dodo na se nwan dodo na no omba befa wonsa so edru twedi ampon. Happy birthday to you Prophet Nicholas Wonder, happy birthday to you from Mrs. Pearl Wonder wankasa ho keni also do papa na yi wa woda Nyakopɔn enye ade wonwaso e wo abrabom na enepan so enye ochefa ni
na enya eye nimdie so dodo na eka wudwumedi a nyame edewo ye happy birthday to your so dopa blessing Jenfua so happy birthday to you oyesiene ewo etimetim DJHS if you want kasa sister Gloria ho eno say yemfama so do papa ye nyame ma onyansa ne nimdie kwatenti ahode wom na yes ready amawo efia boache yadom USA ena onso owo it's your birthday erade nkoso enhraw enya wo kese wankasa onua bema ima ya dodo na afre no allow me ena say yemfama so do papa ye sanso na Eric ansa dodo na afre opon awia happy birthday to you yankasa ye nua bema pk ye ne ye adwuma e wo Sompa TV Sompa FM ena o say yemfa ema onyankopon enya okese pa sanso ena happy birthday kwa Makobi it's your birthday wa fashion designer one na first pa na me try na me top up mama me say wa yi mama oya no apama shons outside be kire me happy birthday to you Kobi the same erade nkoso ensure na onye wadom no so mo onyi cha hoden ene apomden ewo mabusuafo nyina se ye do papa ye na mpacho ye ne pa me de ne bi nso ma me be di bronya ye fa de atwato queen it's your birthday eraba we say ne ho akono se CSU ho ena ono so esuade Christian Service University it's your birthday radin koso anya wadom queen na eniema pa emuso ewo aboboa no Shadrack se na ni jo ho papa se ne ho asi ayefe no na ni kola bo ne pre queen I love you so much sweet auntie me do papa nyame ma onyi chewate na ahoden so emuso bisia mame na agudie Paulina ase nyankasa me mame nso omahe mame sodo e champion so me da na se papa minister BJ na mensa abrampa ne bi mu ni hwa nka meye dem da mo ase be masafo kantanka na afa Shadrack Mr Dave and chief technician na na ya on school fees catch mu nyina so ye da wonom ase abusia medi do ohene ire mame akua yeboa asia mabronya nyankopon ya adomu a Sunday Bejame ewo Victory Charismatic Chapel International na birthday no ye momu faseda enkome nyankopon ewo ho I love you so much nyame ya adomu a ye besan ehye bi in Kiev and these kind of things it's not bad.